Atongoi alani magavana atatu kuma county itatu cia Ukamba ila ni Kitui, Masaku na Makueni ni makulia Musumbi Uhuru Kenyatta kuikithia ni waetea ilembeta ya Ukamba maendeleo ibinda ya ndambuka yake. Magavana asu alani Dr. Alfred Mutua wa Masaku, Charity Ngilu wa Kitui na Governor Professor Kivutha Kibwana wa Makueni ni mawetaka na mbaya Mukamba yina wauni wa maendeleo nikana kwa ilia ukwati wa ilembeta ye. Nitwanene ya kuthoka kwa Musumbi wa nthi va Ukamba na chuni kindu cha pata na twasia kana ni twamuthocha nthino ni yake twike kwika maendeleo imwe one sindu ila ciambiwe wethwa ni konza wethwa ni thwake wethwa ni lelo wa Kitui Kibwezi na Masaku sindu ila sionde siekitwe nikana ICCA abingu ila cia ubingwa ila usia usisia CCA lakini twasia sindu ila imbia ni ciapata muno. President ya chuka ku vitu ithatu mwetele pyo niturakomanie nake. We did meet him on the 14th of this month and we explained to him all the things that he wanted to do. We welcomed him, we asked him to visit Ukambani and he said yes. So we look forward to him visiting Ukambani next week. We're talking about now next week maybe 6th and 7th, so we look forward and we welcome him. Atongoi asuni mawetaka na bajeti ila inasomiwe ni Minister wa Kinandu Ukur Yatani ila ni yambe wa trilioni 3 ni yailete utethia ilembeta ya Ukamba vanene. We are looking at the budget that was just unveiled some 2 weeks ago by the national government. A budget of 3.6 trillion Kenya shillings is not a small budget. So this region, Machakos, Makueni, Kitui, would like to have a share of that. And that is what we want to share with him when he comes here. Katika budget ya mwako, whether ni mali ukia balabala, whether ni ona university de bao wote, whether naone ya tukithia campus ya Makueni. Sindu isimbia siondeke labando ni sio tuwe motabia tumwe tusise budgeti nikana tukwate omwaka umwe tukwate sindu ingenzao mbaki wo ba mabalabala nikana wise kwethe andu maitu ni maendea na kutetheka. Governor Mutua ainena na keni wa weta kana mena wendi wa kwithiwa na maendeleo ala meumauna enenthi na ti Atongoi na ateti ala meutwaisya maundu ma uteti oka na matena maendeleo. Kwa nundu President Uhuru Kenyatta no kit nitamwea karibu sana President Uhuru Kenyatta. Karibu pa kwitu Ukamba. Huyo ni andu maku nima kuendete muno. Tembe onondu kusobete ikala bana itu ye muthokoi. Ikala bana esatu onenge okiwanzuki tukoni mundu masio mu Ukamba. Atu tiko ndayuka ekalona itu tutheke oneke nandu na isokethia na titi wou na moko mathei aiye tenda no maituma kwa temaendeleo. Tenda kusema mibango ya malelo, mibango ya kuongela liu, mibango ya kuongela universities, mibango ya kwete sinduila siana situ sikase kweli ile Uhuru Kenyatta nokie ndaneu mamana nondo nuisibe Atongo yangi Kenya matakula sio wa maendeleo mo mendeto kuonekana kisiasa ithi tenda maendeleo tienda andu maituma manekana me Kenya na Kenya niyo ti andu ange makati wa metina. Governor Ngilu ni waweta kana ndambuka ya Musumbi Uhuru Kenyatta ilembetani ya Ukamba ni kwa Atongoi alame ukwata mbau agenda na mawalanio maendeleo ilembetani ya Ukamba aiweta kana alamete ukwata mbau mawalanio taasu ni mekone ote. Ithi tuenda utabia andu maitubyo. Tume president yoka ithi onde twithe tumwetelete. Na peketho be mundu kuka na maundu angi matakwetela president. Na maundu asu angi tukanena later. Twamba kwetela tukanengwa kila kivo. Na president ya nandhungi nene. Ina matunda maingi. Kwa twambe kunengwa matunda ila ingi tukanena. Nundu county situ si itatu. Si mathina maingi munopyo. Tui mathina makiwu. Tui na mathina mawiti.
twina mithina ma university no tunakwatia university ya Masaku University twina campus ya Seku ila ibaetheo twendoka atunenge full-fledged Makueni University. Magavana aya me atatu manena ibinda yilama muthokea gavana wa county ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana musi kwake bala withitwe wau kwa kabinda. Nende na uboa nena ina uthina munene nundu na kwata operation ya masaa 6.5 na nasio kana wango banini ne kala hospitali binda ya saa lakini nende ne saa na umituki nengo aluka weani nikatumina mwaka nesa twimwe na ningutungia nyasiana nazi mubya muno byo nundu wa ibindane yuyu kwesa kwithia ningi ni wanzisia na kundethesya katika waune wakwa. Faith Mackenzie wa Mutunga, Bilingi wa Maubo, Mutongoi TV.